محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما الله سبحانه وتعالى تنو ambe kishi ani nema chama yini alaba masani mbolo kaka chidem baka Muhammad ibn Abdullah ana ka sahaba baw ana ka sodunge sanumau ani mogo mana se kanu la dege chogo chenyina foka se saradoma amba nyina ala fa ala kanyo jamala kanyina ala fe ala kanene au bela jelen kishi kabo jinya to nyini ni jinya jamu nyini ani jinya joyoro nyini ani jinya lakodo nyini ni ala ko baray kadaka salate barala ala bolo fo min kera ala kama ambe fitini min ke ala ko la ala ku ke ala kama baray bi ambe al hadid dunya la nangwa mako dimashi min be Isa ibn Maryam ka hijira be Isa ibn Maryam ka bangeli samba fira ani samwani nani o san kalun nani na o telefolo hakeda o san kalor sabanan tile bisabanin kelena o chogo kelen don o alhadi don kelen fana be ben kiraba Muhammadu ka hijira asamba keleni san kemenani ani san binani ani san duru o san kalo konontona no e sungalo e o tile muganin kelena ambe kuba misri kono Brazzaville sala fana ni lagasarache ka Qur'ana takabo arab kanna kanana ye anka kauna ni anseko ni tamajirai ambe suratu dhariyat kono nangwa mako fiye duma munun be shuruli ke ala ya kali o fiye nununa ka barodo fo anyambo sura kono. نعم الآية سورة الذاريات نعم آية 14 كما ولي يرى تا أننا نمشي ارفع صوتك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ذوقوا فتنتكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أنجر يكون. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. أكو تشينا أن سيدنا إبراهيم قد نمبو أن يولو كبر يفينا من تمنى إبراهيم ناقد نونك ملكة تتنين كله o Allahu Ta'ala e manda diuma ko Sadomu dugu o bena dugu ni halaki kabben u ka banbantiya nu ka kana geleyama nga u ka teme Seydina Ibrahim fe oni Ibrahim ka nyogon baro nyogonya kan ni sodiya kuma do fo aye o tumana o nambanunu o nana adamadiya sawra de la kana adamadiya lahalala kamalini yumanta ani kele والله تنفلا قومي جاتلا وقت تشاما مغو بنيغون فونكو نيغويا. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. أكو تشينا أن سيدنا إبراهيم قد نمبو كبر يفو إيه منو يد نمبو إيه أنيو فيه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ثم من الدنان دون إبراهيم كان ugo Ibrahim torote ambolo ka seima kishibika salamu korode yoye nin a fusayara an silame ka conviction la akan nogoni foli be aka fusani foli be adara fale do kateme foli be ka jalagite ale de kofe wala an silame we ni choisi nga korote ka fo foli ton nun te wasake nga foli nafama ani nafa chama be soro foli mane baraji be foli mina ani ite fili foli mina o de assalamu alaikum ye note anyere ka foli dilale o foli udon ni ko mo ma ko awni sogoma aba famba awni sogoma here shira o be do kan nyoy atise ka foki ma fofio ateno fo onga kleganfe ni nana ko awni sogoma ni tlogan nyogondo aba famu meni tlomen do ko ko karsa ko ante sogoma dala blende
Kaira ka fo anya boloda chomina wakati beni aka foli wakati donga assalamu alaikum alabi wakati beta kele aflana iliga hakili sigidi ik foli ke nyoma abashitila kabo nyoro asabana Allah taala sarabla min kunga ama sarabla anga foli don nunde wasake ngaye sarabla foli min kunga oye ninde okuma nambo sarabanyini nyinini kela ti jon na fora kibe doni soro fenfena ne ko ni be nyinini de la ni hakili bi fe eboke tanis ke note fen toroila okuma aw nyinini kela ude ante jofena assalamu alaikum nambe baraji kelen de soro ala ante baraji kelen de gere do misaliado o kelen kama anka ke surtout kwambe tande soro ala tan fana abe hakemi representer anto valeur exacte do nanya wa rahmatullahi faraka ko Allah taala be sarab bilbil mugandama nanya wa barakatuhu faraka ko Allah subhanahu wa taala be sarab bilbil bisabati amma o konona na ni moya fi ma ko assalamu alaikum ikana bakhiliya ka salam seki amma qur'ana ban ya maryani uyi am man yamba fe mo ka famu an ko bonjour bonsoir an soma an tle awni wula aywa kambani kakira kanela kasunka nunu nye foli uye ube foli joyorota assalamu alaikum fusayarana ye kabbe amfle kapma munu forsisa okuma mogo mana foyi ma ko assalamu alaikum ikana bakiliya ka fo wa alaikum salam qur'ana yan yamri awla wa idha huyyitum bi tahiyya akmilu فحيوا بأحسن منها أو ردوها qur'ana ko فإذا حييتم بتحية نمغي فني فوليه إجيجا كوني إكنا سكا دورك أي مين كوني فو إجيجا يكون نغو سلام موكو السلام عليكم يكو وعليكم السلام ولكن قرآن كوي كي جيجا يكادو فراكم كوي كين نمغي السلام عليكم يكفو وعليكم السلام ورحمة الله ولا تشهدوننا أكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرا صلى الله عليه وسلم أكو ما فهمتو أو يدي أم من داك إن تبو يانا كوجو يكون بسيس أكو بان فلان نيوكي c'est une compétition يكون بدوتو أو فناي أتمنى نيكو السلام عليكم ورحمة الله إجوين أموين سعام بافو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا فولي تعالى وترمي منا فولي رولا مفهوم تعالى كركو على كرتال وسيكا فنته ولا nga foli rola ale termu mana kiran nenga termu saba minana wenis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ka fam choni manama hal naso foli bébé wasake nous sommes dans la salutation entre les musulmans c'est le mot assalamu alaikum. C'est ce qui nous permet tout d'abord de se soumettre aux préceptes et aux habitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui nous permet aussi de revivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une soumission. Alors c'est une garantie que tu donnes à ton prochain en lui disant assalamu alaykum, ce qui veut dire que la paix soit sur vous. Rien ne sera, rien ne quittera de moi pour te faire du mal. Je te donne la garantie totale qu'il n'y aura pas de mal provenant de moi. Ce qui veut dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors nous ne disons pas ici que celui qui va apporter une autre salutation, il n'a pas salué. Mais la meilleure des salutations, selon nous les musulmans, notre conviction, c'est assalamu alaikum. Alors celui qui va s'attaquer à ce salam alaikum là, rassurez-vous qu'il cherche autre chose. Pas l'islam. Pas l'islam. L'islam n'a pas dit que quand on dit bonjour, on n'a pas salué. Mais la compensation et la récompense que Dieu nous a brandie est au profit de ceux qui se saluent avec le terme assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour être un peu bref, notre salutation. Et c'est une salutation aussi qui est polyvalente. C'est une salutation de tous les temps. Le matin, tu peux dire assalamu alaikum. Le soir, tu peux dire assalamu alaikum. La nuit, tu peux dire assalamu alaikum. Tu ne te feras pas de reproches.
Alors que nos salutations, nos fameuses salutations, tu es contraint de tenir compte du temps. Quand tu dis à quelqu'un bonsoir, au moment où nous sommes dans le matin, peut-être, hein, dans la matinée, il va te reprocher, il va dire que peut-être que vous aviez dû oublier. Alors pour éviter tout ça, et en plus de ça aussi, le prophète nous a promis, il nous a promis d'être récompensé avec les 3 termes. Chaque terme que tu vas employer, Dieu, il va t'octroyer 10 points. Il t'octroie 10 points à cause de Assalamu alaikum. Avec le mot wa rahmatullah, Dieu va t'octroyer 20 points. Wa barakatuhu, tu as 30 points. Et nous ne connaissons pas l'équivalent d'un point provenant de Dieu. Alors, mes frères en islam, nous devons être des musulmans et des bons musulmans. Nous devons être des réels musulmans, tout en acquittant de tout ce qui nous est recommandé, que ce soit obligatoire ou surrogatoire. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Naam. قال سلام قوم كرم. Sayyidina Ibrahim fana ko kisi be aw fana kan. Aw nana ne fana yoro. Toro ti baw yoro ka semma cogo mina. Toro yere te bonne fana yoro ka sawmati. Afana ko salam akonga mbe min daw kan qawmu munkaruni. Ne ma aw donde. Inkaru min do nye aw kon akora e maw don. Aw mun karon ni man don yoro ya aw lale kibare kisi be aw kan nga ay ko aka fen fonyele parce que dina nini dantiga jona ibe jatigi kono lafu sahawa lalla ah dina nama dantiga jona abe jatigi kono lafu ko mawdon na'am فراغ إلى أهله akwa ay bismillah o yoro belajina sayyidina ibrahima aduna kaso فجاء بعجل سمين annanani 3 deni anga do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala abandonné alere de yandan fasi misi na fara choco ka fenge na si korbayara o sogo ani misi ni afalen do nga sima hake do bo sogo takelen don sogo ka surun saga sogo ya de la don sogo ka surun magaya de la ale sogo ka di adumuni ka nogon ka teme min ye si jamba soro o kuma na tara bagan deni misi deni la min sima koraya ko sobe ayo labbe kana ndana jazakallahu khair ko ay alaka teriya yere de soro ya nambonya olambe fen chama wala nda chama tan kono awala nda folo ni mo hakili ya ye ko sobe amba ye ka fo sayyidina ibrahim ye nan num bismillah yoromina ana ka du kono na tekele parce que ako kuna na ye salam la ko ibrahim ka salam kanda kunga ibrahim ko nga ay bismillah nga amma andon roy awla faraga ila ahlihi kay le mana katra aka soma aka dungeuma o ko bismillah likela yoromina ani dudon kulile me yoromina o tekelenye fajaa bi'ajlin ukma sorla kana ola ay nam fana bosso kono kana naye na bismillah yorola ambo famu akono hakilima ya la fasi jina soro aywa ko kumpe kala kele nga donga bonte fo kele aflana amba famu ya kono ka fo nam bismillah e kana nyiningali gam nan kela yala ngana ni jiwa yala ngana ni dumuniyewa yala ngana ni ne la mbe nyini ife mimbi bolo isekola ibina nodi o mendela ne amake nanke ka shwa sa be famu ko kachoko ko na foni bina kachoko mina wala nan nyini ngale yala ngana ni yala mana ni aywa o fanante bonya bay katara dinama wala mbe nan bonya fanat ye wala ndai kono o la kera ko ni le mania be mu'mina idalembe ala kam masayala wa idalembe ala ko nyumbe sara nyumana wa ala be ikunu ki joki nyinga kiyama do ki jija mogo mana bo aka soka ba akaman karila fal yukrim dhaifa ekikat nambunya le mania bara do mogo mana bunya choco na bora aka soka ba akaman karila wala kera ba fako as-safaru qita'atun min al-'adab
ko tama ko nyangan kata qualité do ala bolo ka daka jonka ni mo boras ikaso abike ka dumuni do ke ikunto dunka koro abike ka fendo mi ikunto do mi fen abi shiro do la ima dele ka shi oyorola una nyona ukmana toma nyangan kata dodo ga kan abe mo maîtriser naqawatul ma'i fi jarayaniha jibe sanya de na be buli toma de be mo découverte ke mo toma de bi bo fen chama kalama ere be dlan ibe se ka fen chama soro aywa toma kono na toma de mana jigi kan abunyali islamia kono wajibitu na'am فقربه إليهم شكتا على سيدنا إبراهيم أي تردني دلالني أيا جرد نولا فقال ألا تأكلون أكو أي بسم الله أكو أبولو ددمني لا فأوجس منهم خيفة أيا سميا ينو فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أنت ما في سورة الهود دمني نالي سيسا نونو يمالكو دي تدمني كي ونانا عربا سورة دي لا بورك حكليو كناولي نونو قال الله عليه درون عليه رب إبراهيم علينا عليه بسم الله مغورتنا فراككو بسم الله دمني نانا عربا سورة دي لا سيدنا إبراهيم فرayو من عربا دي كلين دي أفني عربا دي بويا دي تا كان يشيوما olu fana ta to ko Ibrahim dona romina ko abena ta nan boya de dla kana ne fo dumuni na len ko fe o fana ma giringa kuma dumuni na le Ibrahim ka sura ka fo ku ka bismillah kuma mina ra'a aydihum la tasilu ilayhi unun ko jatige inin che ka ngane nyuma yala ante dumuni kede o fo Ibrahim ye o do fara kasra kan nga cheya guno de fa au jasa minhum khifa ay siran dugo ayirela nga sirana de Allah subhanahu wa ta'ala de o gundo fo anye ka sirana ko me ay jida ka siran maîtriser nga ani munu fana be ko lo fana tu kunfe no e jonu nye malaka nunu o ya do ka sirana malaka yere sina ka kuma bla bala qalu la takhaf ko anjatike amba do e bori chugo la kana siran torosite bwana kasima ci kambanda ambo fuya ngambe teme kata katra lutu kamogo o yadda ma walanda e nante saka duru kana fono ya na'am namshi قالوا لا تخف ko ma ko anja tigike ikana sira وبشروه بغلام عليم o sagina tuguni ka Sayyidina Ibrahim mi shodia ko ikelen ko fe ka den so minye den muyuna bena ko petela ala bina den di ma fana i muso folo la o be ke donin bagaye o be ke famu ke bagaye o Sayyidina Ishaq atmana ya ab an yusudia غلام حليم نيوم ميرو في سورة الصافات وبشرناه بغلام حليم ويا سيدنا إسماعيل كوي نيوم ميرو بشرناه بغلام عليم ويا سيدنا إسحاق تكرا إسماعيل تكوفي أقول يعني أن يسوديا فنانجانية من بين كيف من بعين وفنا وبنا صار ني أمسوفلودي نو يسيدة سارة ويا كف مسودي نعم فأقبلت امرأته في صرة وكما فودر جاء مسلم بك كوسي مسلم بك إبراهيم ناكدناو أبيكو جاتمني أوا ni kuma fodro ka fo kwa bina densro ko denyere de matade ko ale bina modenye ko mo wabe fo yoro wala basharnahu bi ishaqa ومن وراء إسحاق يعقوب ينو قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب تجر في سورة الهود لا يعبار كرسي دون فأقبلت في صرة كم مسوين سنة كم أبللك ماتن أي من كانكي أكو شغدي فصكت وجهها أبتو كافر كل بوشي أبتو كانيدا بوشي وبكى مغلا وبكى أيوة مغلا قال لا دا دونيره نكو يسرو يبصر دوبو كتا دوبا كتا دوبو ورو بوشي دوبو نغلو بوشي إذن عليه أكاب بوشي لسرا أنيادام كودما جاتيجي أجاتيجي را كودما مني نعم
وقالت ako عجوز عقيم. ako aye sigi kuma ngande angoni bada ote nangansai nganne korola ante desro etapula tuni o kele farante de o manjigi tigade aqim madli ka desro ni kunya soro kwa dana koroma ngandilla ka desro a tumadola o espoir ngabo ga fen fla be nyon sonne la non seulement korola madli ka desro fana ni borege de ni ko nadi borege naam قالوا dinanko كذلك قال ربك. ako ibrahima afo anjati musoye ko masabaka pumadu nanya lase إنه هو الحكيم العليم. ako antigi ala ko don masado masa munyune do abe munyu ko koronga te dese kola namshi قال فما خطبكم أيها المرسلون. otumana o fazi tunela sa o barke o banna ibrahim go bashite nimbe kofe aw ma dantiga folone parce que nimbe nana ko konodi nga har dali bitte amli kunyere niye aw mo fofolo aywa aw du wili ko jumanye fama khatabukum aw kala hala jumanye munde bawbulo ka fanye aw munu ne allah taala ya awci ayaw dantiga sisa قالوا oko إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. anga mission yere am wili kunyere an tilembe cheni kala munde ma munun ka cheni fanga bonyana wi adamadenya bo amina kono no ye jumanye cheka amago nyini anyogon chefe olu danani ma setane sera ala kan kisi kantanga mahamadu mantuna awye dowara farakan anye dowara farakan nunta awye etapu chama farakan nunta ukumba ke ni dungo de nda uma legaliser ka foko ka tabu boala ka afana ka fara dugu ka tagabulu kan nunu moke mahamadu mantuna na bo anana cheni cheka bo oye adamata walanda anya shendo koro katla kana bola muso fana ni muso beke nyogon fe anka muhammadu mantum shitane sera andola kanin faraka anya boni mina fana kono ka bo tabu mina kono ka bo kokolo mina kono ka legaliser akabo dogola ka bla kenekan okuma ko dogolen tetuni anya o fana faraka anya bo o fana faralen ko faka an klala kana lo vote ka couvrir ika ye fendo ika fotate anana o fana ke onga nimbela masa imbe munyu Allah taala be munyu nimbe kofe munna kada ka tayorote anna ala ba do ko bina ta Allah ban alita dema note duguni halakira ni jogo inde kama jugo wero kula denga jugo principal min kama Allah taala ko netina nu makono lahara ntanu nu makono feo o e kera de cheka mago nyini anyogon chefe ni jigina baganya niveau jukoro note ni faliche aka hakato ni nege faliche mine abe falimuso de nyini wulubo chola odola abe hakato hasa kuma fo chola ube jatemina ubu bolo ka don mbe mago nyini min fe aminan beni bolo mi aminan tani bolo be jatemina ke ni unuyi na ya sura abo jatemina bagawla be jatemina be jatemina ke har sufe ateshinte ka fo kwa ba yedro ni wulu de dron kwa be singa kebe kaka abada abe jatemina de tefolo ka attester sexuellement na sura aleni minga nga boni odo do abo jatemina ni anuyi wulu aba partenaire do dans la rue. Voilà, nous ni au nom de la liberté, ni ala soso ko dando wa ala soso mi fana do amadla hakili nyana de bawo ni ko mbeketa olumunu flalo kunte wolo e kamal ngoro min ba fo kibe buli kamal ngoro no fe ni ko nyo chogo e kunte wolo sa wala la e kunte wolo bawo siga konte ala che bakale fara che bakale ka kasam bakale nge foni min sara ka bo ala no te fente faraka
comme kuma kan noya o chogele no muso bakelen fara muso bakelen kan ika sam bakelen duma ni nana ulaje aywa foni mi saraka bawla ente faroka ambala dalala kan fam chogo mandam na'am namshi لنرسل عليهم حجارة من طين أقولنا كونيا كدغني هلاكي أمبنا كدغني غونغرو فرقرنا دا فرقرن تولين فرقرن دلالين دو كامين بغولا كأبين أما مسومة عند ربك كتغمشيك أكلن كلن بلا كامين حلا يريرو من فرين ببين من كرسا إما ديركت نعم للمسرفين شيني كلا نوني منو تاي اولوبا اورغانيزيو منو بكول شريكو منو يربا براتيكو كابل جلين تا حكي سمان كابل ايما نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الله تعالى كو أما سوكا تقولين بها لك يوفي كذاك كمان فول سيدنا إبراهيم إبراهيم كاي ريبليك فل كرا أكو إن فيها لوطا كل نبل ما كل لوط بينه وإسلام هذا أنا كدم بيا وبس تدوم تقول هذا أو أنا تقولين هلا كلي كما مؤمنين بقول هذا نبل بل ما كبين أنت من يقول لوط عليه السلام إن فيها لوطا وكتشغلي قالوا نحن أعلم بمن فيها أم بعضهم باقون لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين على قا على بكشي أنا كدنتبه أنا كسمعهم مؤمنين بتم في قتل توتالا فنا كرا مسجونين كلني وبيتو ولام بعضهم مؤمنين بينه أنت منا أفنالا في سورة إيه سورة العنكبوت هكذا قالوا إن في نعم سورة العنكبوت أنت من الله يكمن فترة قاننا تشيني كلو كما درو وكو إن في إبراهيم كو نوما يدغني هلكلي كوفي إن فيها لوطا كل لوط بالا دي مؤمنين دي أبنا سوكا دغني لوط هلكي نيو فيوا وكو أي أمبا دو مغم با كونو كاتما إيكا على كو لوط كا كوتي على فامو سجغني غلي نعم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أقام مؤمن دو أي مؤمن بود دغني ومؤمن دو كوي فنا يدو كلم بد اسلام دو ولا اسلاميا ني لمانيا وبجو نيغون جويرولا دينا كونو ni islamia kuma fora yoro mena ni lemania ma fo lemania de do akono le lemania fana kelempe to fora yoro mena ni islamia ma fo islamia be don akono nu fla be nanasa bebe soroki gamata korota wala ya ako fa akhrajna man kana fiha min almu'minin kum mu'minin mun kumba kono kanyo lubo kunga kum amma duwele soroko no fo islamia du kelempe o islamia du kelen o de flé lutuka duwe o de fana flé muminu nunu de flé islamé nunu ye de fana flé muminu nunu ye du flatte ka fani islamé de nunu la muminu dunu ko fara lutuka dukodo islamé dunu fana ko fara lutuka dudo na'am وتركنا فيها آية أقواني كبكو بطو دوني هلكي ننونا للذين يخافون العذاب الأليم مغومن بسرا لها ردون ينغن كتاني وفي موسى أكيد موسى كبريافو إذ أرسلناه إلى فرعون مامنا موسى تشي كتر فرعون ما بسلطان مبين أنا ندللو بلا جلني من بايرا كفو il n'est pas ordinaire mais il est extraordinaire أنا ندللو بي من بايرا كفو تشينا أكلنتا ولولا il est inspiré نعم فتولى بركنه أبو فرعون يا قدو نيا دانتياي بركنه بقوته وجبروته أيا قدو موسى كتشيدي ما نيا دانتياي نعم وقال ساحر أو مجنون أقول نيوبان بن موسى بلاد منام فلاقونا كورتي دمتمن تومبادون كذاك ناب ما يكون كاكا مالا مي بدوتالا والله يرى فاتو de kum fa kuma folado mbabla ne nan fla kono kasoro frana yere ba dokko ni site ala yo gundo fana fanye fi surat an-naml wajahadu biha
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ko Firawuna ya Musa sɔsɔ kɛnɛ kan ten k'a sɔrɔ a dusukun sɔnnen don nka a bɛ jama min cɛ la fo a ka jama ni hakili bɔ de tantôt a b'a fɔ kɔrɔtɛtigi tantôt a b'a fɔ fatɔ don tantôt a b'a fɔ ainsi de suite donc a ye Musa qualificatif bɛɛ di a ma nka o bɛɛ laɲini kun ye dɔrɔn jama min b'a kɔ jama ni hakili kana dayɛlɛ nka Firawuna yɛrɛ n'i y'a kɔnɔ fara a ka danaya tun bɛ Musa ka cidenya kan Ala y'o fɔ an ye. نعم فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده الله تعالى قال فرعون من أناك الجماعة ولا إكي حكلتو على من بيني أنفي أنك لنيني تيكا فوقو تيلك جماعة كاتي با أما دو نغلوم بنا تيلا جرابي فوق تاسي جين وليما فمغوكو حكلتو لا ولا نمغو من كويما ko ni ngaloin ni be ni no ngalo mana sambidu ke ngalo mana sambina ke ngalo aku ngalo do men ngalo in kelera ka desala e ba fa e kibi hakili daele doni cide ki na sabani tan saba mo famba ka fola qur'ana koni e mo gani duru fonga qur'ana tlala ka fanya ka be mana qur'ana kono minhum man qasasna alayka wa minhum allam naqsuhum alayka ukmana abetto ko mana nga tariktigu ni seben kala bebe na ka ko cide republique min sharia nana ninga ke republique cide minga responsabilité boyana ko kemen sabani tan sabadu nabi nyume o cide de membawi nabi nyume de cide de me kuka o for appuyer to makoloka oye bam wa ani nani sayyidina jibril be jigin ninka nabi nyuma yu koto benu ba min bolo mo sito hakke don benu ba nyuma nim be fana be mission kelen pela ka ala na ka danfon dan farabo nim be fana jugu ba kelen pede nim be na ka fen kelen pede kele nu jugu do oye fen juma yi shaytané ate nowa asa at fanga talawa hasa te ka continue ka barakewa ola anka mission lañini anka mission te ka foko ngalon ka tun parce que anyere ba do teke ni ngalon bora pe tien rete don tien be doni ngalon di ngalañini ka farafasiya ke tamyizi hakilima o ka tien ni ngalon bodo ngona aban mafaka ni fie mun kama ena do mangame be kamo be akele atewili akapma tewili la don baga tewili hali donin bali te wuli ala isra'ila be mo wuli fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa nisrana ala nya ka do ka fo ne bita jo ala nya fo bita jo ala nya koro o le bi ke sababu ye ibi ka fili rekoni jena parce que be jien iba ye ka fo amno kera malo ya jena ka fsani o le be don ma wuli no te ni ya fo be ya fo nga kono na ko ba do ko chete nga o be keka munu hakka almadu haklishu wala fir'auna kumana ya kana yastakhifu qauma akmaka jama haklishu yadi fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu wa jamani haklishu ngalo nga ufana tuna ako kuna ngalo be sansoro ngalo be sika me ngalo be mere ka chen jarabi ngalo be sika samba kelenge nga o takke chen ina fo iblis a motita si hakedon nga harsa bi il continue à détruire malgré Tidon ka effort, malgré Nabiyumon ka effort, malgré Karamoyumon ka effort. Wani jama tigado ale kelinga jama katani beka jama farle nyonga. Tidon be unuka apotru, Nabiyumon be unuka mumunu, Karamoyumon be unuka kalende. Ko babla kinimbolo fe, setana kelepe na ka kalende kachani ni be. Sah walala. Sah. Ilan hakili faranyonga. On va l'aligner, hakilima ou kachien galon bonona. No kera kama notre mission est accomplie. Ma foi, hakilima ou kachien galon bonona. No kera kama notre mission est accomplie. Nan namshi. Fatawalla bi rukni. Ufrana ya qulna kana galay. Fa akhadnahu wa junuda ala kunyana ka kalabulumna. Aha. فنبذناهم في اليم Misola ku kerum baji kono. وهو مليم Ajalagilen, Firauna jalagilen sarade.
onga ni kaba ko ka bo pour que ka hakili di ma harsa ni adama de hakili shuye na kaba ni mo ko ni sera ki domine I hakili la c'est fini ni mo yi mara hakili la c'est fini jonya be ka jugu nga hakili ka jonya de ka jugu ka teme jonya be ka Firawna kan ni system yi obo jira anna note era wolo tugu modu era kan fana be ibe jin don kunu iba don bi iba don santeme iba don nyina ere jole oji ka sira batani flabo ere jole nyina ninga teme o kera miye ale ni mimbe nyona o kase ke la convaincu ki do oji kono obeke chikoti jazakallahu khairan ala ka nim fam ci won mandam ni mo ko ni dara adama dena katme yere kanka baka tike la ere ke analyse ni fitini ke ni mo ko ni hakli mi ka ke joyi se fini o de lam dogo o hakli jonya kono ila ye olubina wajul kero la oluni foite olu rete wajul la mere olu bendro olu kap mission kule dronde olu kap mission mankanti dronde mon yere be fo wallahi mami wala shaytanin fanga mana boya ko kona be ketandi ala yo fana fanye ako alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim inma na'uddu lahum adda ako an ye shaytanin an bora shaytanin ni kawale jugu kelawte ubu yugubadi ta'uzzuhum azza ubu yugubadi eba yere shaytanin yere be dokola kuma kelen yɛrɛ tɛ fɔ wala a ye segin ka tara tiɲɛ ma a n'aw hakili ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hakili de bɛ tiɲɛ ni nkalon walawala ka bɔ ɲɔgɔn na amma n'i ka vision kɛra de nin ko in jama ka ca o de b'a yira ko nin ko in ye tiɲɛ ye o ye fili ye wala nin ko in jama ka dɔgɔ o de b'a yira ko nin ko in tɛ tiɲɛ fana ye o ye fili ye tiɲɛ bɛ dɔn ni hakili min bɛ farafasiyali kɛ tiɲɛ tɛ dɔn ni adhérent ye le nombre d'adhérents ni mɔgɔ hakɛ in bɛ nin ko in na o de b'a yira ko tiɲɛ tɛ dɔn ni o ye kuma faamuyara naam وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ko ka Seydina Hudu fana ka jama ko fɔ ko ko kɛ baro ye an ka hakili sɔrɔ o la tumana min na an ye fiɲɛ ci olu ma hɛrɛ tɛ fiɲɛ min kɔnɔ fiɲɛ bɔrɔkɛ الريح العقيم fiɲɛ bɔrɔkɛ comme karamɔgɔ y'a fɔ an ye o dongo naam namshi ما تذر من شيء a ko fiɲɛ nin tɛ foyi to أتت عليه fiɲɛ in mana se fɛn o fɛn ma a t'a to yen إلا جعلته كالرميم f'a ko kɛ mugumugu ye nka a b'a kɛ ni ala ka yamaru de ye o la ko ma suratul ahqaf kɔnɔ tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha a bɛ fɛn bɛɛ halaki ni ala ka yamaru ye o fiɲɛ nin naam وفي ثمود ko ka Seydina Salihu fana ka jama samudankaw ko baro bɔ fana an ye Muhamadu mantonw ye an ka nin bɛɛ kɛ exemple ye nin bɛɛ kɛra pour que an k'an tigi dɔn an ka segin a ma aw ma karisalakaw ye anw y'u kɛ tan an y'aw kɛ tan nin bɛɛ fɔra anw ye ka hakili de d'an ma wa fi samuda ko ka samudakaw fana ko fɔ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ni taqdiru de b'a la يعني وعبرة لكم فيه mirin tasibaw ye karsaw ka ko la mirin tasibaw ye karsaw ka ko la wala a ye kuma kunfɔlɔ tigɛ ka bɔ a la ka da ka kuma laban b'o jira a tɛ se o fɔli la karisa ka ko fɔ karisa ka kɔrɔ ye mirin tasibaw ye karisa ka ko la k'an ka miiri ka taa sisan mudankaw fana la mun de fɔr'olu ye إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين k'aw ka damutiya kafiriya kɔnɔ nka furancɛ man jan dɛ حتى حين waati kunkurun dɔn tamatta bi kufrika qalilan i damutiya kafiriya kɔnɔ dɔɔni dɔrɔn ni ala ko dɔɔni peut-être e b'a daminɛ e ka hakili min ye o tɛ dɛ ni ala ko dɔɔni kɔni don dɔɔni don hali n'a kɛra san 100 Alahu Taala fɛ dɔɔni don hali n'a yɛrɛ kɛra min cayara ni san 100 Alahu Taala kɔnɔ ko tamatta bi kufrika qalila ko kafiri ka damutiya n'a ka kafiriya ye dɔɔni dɔrɔn innaka min ashabi ka da ka ye tasuma dun bedi namshi فعتوا عن أمر ربهم ako samudankaw yaadara u y'u kun fɔ u tigi ka yamaru kɔrɔ
فأخذتهم الصاعقة أقصنكو كان تدرو يومنا وهم ينظرون ويرني بالقوي وهلكرا ويرني أما بلولا نمشي فما استطاعوا من قيام أكو مسكا غربسوكا وليكا بولي كتاكا على تلك التي وما كانوا منتصرين أولو يرمو يردنا وما دم بغا فنصروا وقوم نوح وقالوه كجمع كفو من أولو قبل ينبكم إنهم كانوا أولو كرا قوما شيني فاسقين كلا كينا كنداي نوح كمغو نمشي والسماء بنيناها الله تعالى قسم فليسان فيه بنيناها بأيدين أخرى والسماء بنيناها بأيد أقول نسام فلني على يا دلانغانيا دلاني سمدين. Les doses sont au gros complet. À ciment sera, à 10 sera, à belé sera, à négué sera, à poteau sera. Je pense que vous allez comprendre. N'allez pas dire que moi je disais que c'est les maçons qui ont construit avec le ciment et là je parle en parabole. Be aidin kwanye sandani semedi anya dani fangai akoro amago be fengo fena obebala 12 complet banayna ha be aidin wa inna لموسعون konne der feralendo materiali dafalen bembulo nine fen de la fenta manke am be se ka fendo de la o ba foko a ko ni yoro chenchen chayara doni wallahi ni yoro pen parce que materiali be manke am bolo a ni yoro le de poto kelem man ka yini yoro ina alako ay wa inna la musi'un ne wasalene do material la awembolo chogomina ni mago be ka fem de la o be la foite manke wala arda والأرض فرشناها الله تعالى قد كل من فلنه يا فنسين فنعم الماهدون كاكب بمونا نيوماني ام بمبكا يو تاكي دغولنغا ام فوكو تاكي ام مكوكو تاكي ان يربان تاكي ان دومبان تاكي angana baga nyoma bebe kuntu makolenga ante nyon sama sama la sawa a tribunal na a possibilité na bebe beta dugolen no fewa ala ko kwa bambo ko dugolen bambo kwanga haklisi Pans nyanama be point sanfe wa yere sube ku aduma ko lojugo alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata du ko ba wasa aw nyanama na usu e panki puti choko e be don nola du ko lenga imani panki puti choko na keran galo e ka ke jamfa ka ke nambara e be bla dokanga jila na kera tlene ka ke tienfoye ka ke fonesere do tamana foye koreba foye yere makumorotu imana ke na folo tiki suko suye do takbara be finya tiendo ko izin ten talete erbe maloy ta foli la otiga idan ambe ko duguma kulenga fa ni'mal mahidun ko bamunan glaba nyana mingera dugule bamunan min do isoni bantala ibe bamunaye atifara te koro atechien wote boala mafhum anyana manansu ambe kudu makluka fa ni'mal mahidun wa min kulli shay'in خلقنا زوجين Allah ta'ala ko fengo fembe ne yake nono ya fly pour que doka doni doy sambe doni dugu yere fara be doni sanyi fimam be doni jemay be doni fimay silame be doni kafri yere be doni islami mumini be doni munafiki yere be doni mumini afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun Allah ta'ala ko silamata ko mumini wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat min zawjani al-a'ma wal basir shento enemy yebe klogere enemy klobekela suma ani kalaya su ani kle shu ani nyanama wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum تذكرون أكون إنكار كاو كمير كتاشاو دون فالر بدون ندوني مفهوم نعم ففروا إلى الله أي بولي كتر على دم ماذا نيسرنا وربنا يبى بولي كم مبوالا
ni sirana sanya ibe boli ka mabɔ ala de ni sirana polisi kɛ ka regard cogo ɲɛ ibe fɛrɛ kɛ ka sira bila i n'a fɔ an ye min ɲɔgɔn kɛ kunu Bashiri Ulali est-ce que kuma faamuyara nka ni sirana ala ɲɛ ibe boli ka taa ala de yɔrɔ ale ka siran di fɛntɔw ka siran cogo tɛ kelen ye i mana sira fɛntɔw ɲɛ ibe ma bɔ o la nka ni sirana ala ɲɛ i b'i gɛrɛ ala de bawo ni i k'i ma bɔ a la o tɛ solution. Et donc, la seule solution, c'est quoi? Trouve-toi un refuge auprès de lui-même. Je crois que nous sommes ensemble. La crainte d'Allah, il s'agit de trouver un refuge auprès de Dieu lui-même. Car tu n'as pas là où partir. Parce que il y aura un petit bolo, il t'a remis. Fafirru ila Allah. Il boli katra alama de. Wala alama bakoko anga boli katra alama. Nga koko warzaga ko la kanga toma. Nga ala bato la apanga telia ka sababu kɛ fɛnw degré bɛ ɲɔgɔn ye warjaga a tɛ se senfal la digi i kan'i sigi dɛ wuli i k'i lamaga a banna o y'i ka hakɛ ye warjaga ko la famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi warjaga a ko an ka tɔgɔma de taa ni hakili ye a kana k'i kɔnɔ ko tigɛ ka tugu nin b'i ka milliardaire dɛ ebe tika ka tugun ke katla ka sa fantanya la sa wala ali shueli te jabela tuma dona zo yere ba la be kata wali tata nyina ta soro ko sa wala alla benen do wali ta yere talika ma ato fana soro kota o kuma na famshu ay to ma wala nyini no fe ikani dade wili ki lama akote qur'ana kote famshu amma kunambita ala batula kangan senfa ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' ay taliya aw kun man salwil kam min kaba al-mamis ila minbar ka jumado ay dattu ay magazon tu ay tele tu ikika saki dattu ikika telefon fa was'au ila dhikrillah ka telikatra ala kusma kuma ala kusuma kwanga telia nga ala yere bakku kona kwanga bolide fa firru ila Allah ay boli katra alama inni lakum minhu nadhirun mubin ne baga likela de awye kabo ala yoro kuma ay boli katra alama namshi ولا تجعلوا مع الله إلها آخر بكي جيجا ينفلان كفو جنوي كنا سيالا مادي نوتي جوتالا e kana son ka ala haka di doloma ko nyaka di ko jugu kana son ka ala ka haka ka tlela ka di tlema i kana son chosi ala ka haka ka tlela ka di chidema abonya kama kana son ala haka nyini akana di nabi ma ay bolo de nunu de flan ka fa junubu ye fa inni wala taj'alu ma allah ilahan akhar akkana so ala ka hake katlawla ka daka damtema no kare jotala inni lakum minhu nadhirun mubin hasan ne muhammadu ne nanade kana aw barabani ka kangar gelenda awye kabo ala yo ne tayode na'am am ta'muruhum ahlamuhum bihadha yalli ukashu fa shugode bublani ala soso kala gelenawa su fa shugode bubla flani ko felawa su fa shugode bubla wali tatalilawa su fa shugode bubla ala susolilawa na'am am hum qawmun taghun wallahi ya dan tiyadu ube shugode rawa tari ya da yare de bublanina am yaquluna taqawwalahu akun tari dawde be no nol ko kira yare ka cide yate cin ko ayre ya dla de taqawwalahu ayre man dla ko fodi bal la yu'minun akon site kafriya min bula de be ko blanna ouble man ale ndete ni le man ya tendron le danger est permanent seulement la croyance est un rempart hein wala taj'alu ma Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin kadhalika est-ce que masam allez sura ere banyero sura nunga sura ngona ko sebe ko sebe ay sura banyere ga sura ngona na'am namshi كذلك ما أتى الذين من كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
من قبلهم من رسول أقول نشوفه كفر كرة تمنو كده سمنا ولا نبينا سمنا ولا فوفنا بمفو إلا قالوا ساحر أو مجنون ما فلا دبودا كرة تري فاتو هل بي مغمن كالدينا من أي تجده يتنبي ماي ناي كجدا كي سكو كي كالدينا لا يسكو دمجرا لا كالفكاتيفين دو بديما صح ولا لا نعم أم أتواصوا به الله سبحانه وتعالى قال الكافر يلتري دتي يوموا كما كلام من فرا نوغا مغوفه وكما كلام عدن كاونا نوفو وكما كلام سابوندا كاونا نوفو مغان كافر بو دفو برزابلي كافر دنو بو كما كلام دفو مالي كافر بو كما كلام دفو جي كافر بداكا بكلمه أتواصوا به كل الوسر نيونا دوا بل هم قوم طاغون أكو أي uka hakilna de kelenye uka nyini fe kelenye ore uka kelenye wala ni islam e fana ba fe ka kelenye to hakilna de ka kelenye anga ima ka kunu fo bi kafiri be dale fle kelena ka fe muyoke uka nyini fe kelenye abeda be ima qur'ana ere be arabika ayre bla adamaden plus la ka ko ya ko atawasaw bihi ko ya lu besara nyona de wa chogodi maka kafuru be kuma min fo pudi Brazzaville kafiri denu fana bo nyon kele fo chodi Brazzaville kafuru be kuma min fo Mali re fana kafiri denu bo nyon fo chodi munga mo wakati kafiri min fo hudu fana ka mo wakati kafiri yo kelende fo chodi ala ko atawasaw bihi taru be sara nyona de wa ay ko ote balhum qaumun qaun kote ya dan tiwde do ubeka hakilna kelenye ubeka nyin fe kelenye on n'a pas besoin en ce moment où quand l'électricité nyoma au moment où ils cherchent la même chose. Ils regardent dans la même direction, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. On n'a même pas besoin. C'est pour cela, fameux rassemblement, fameux main dans la main, on n'a pas besoin de discuter ça. Si réellement nous cherchons ensemble tous Allah, nous craignons ensemble tous l'enfer, nous cherchons ensemble tous le paradis, nous suivons ensemble tous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes ensemble. Il n'y a plus de distance. Tarotede nambe kan mini fenkera kelenya sisan amasanga fo kanga tanyo fo ambe nyon fe déjà namshi fatawalla anhum akokira ki kodu nuna fama anta bimalum ikelen ko fe ka chidenya la se asecho nyumana jalageti kantuni ninde frère karamo ka joyoroy ninde wajul kala nyuma ka joyoroy etate ka fo ika wajuli kay ni mo bakelen la tubi ni asro anyumana alhamdulillah nda ni ma soro ci don temena munu matani mo kelen alala kira kote ko kiyama kena soro allah taala ya soro jira alela ko nabi do ni jamanana do ni jamadanana do ni mo damanana wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun do nana kanijo alala ala yenci min se ko ke ganne ma wadara soro de ala ba fakiranya na min kumbi kanka ba iyoke fatawalla anhum kala fi bitibu no fakibi ni de jago yanin bile fama anta bimalumin eti jalagi tikande ikelen ko feki kati de yase wa dhakkir nga i continue ka ma hakili jinga alambe qur'ana talana fengen fil ghalibi muqaddimatu kala chama aba chama soro ubenin ke fay ko fal ala ko fadhakir fa inna dhikra fatte wadid nous fatte c'est pas fadhakir c'est wadhakir wadhakir fa inna dhikra mafhum tanfa'u almu'minin na'am tanfa'u almu'minin ako kosmali hakili jigi abe mu'minin nafa sigatala dusukun be zonda abin no ina fo nega be zonda to mina ga famin be dusukun ko kaje ka soro safine ma se ama yenno ka soro odi javel ma se ama ka soro safine fu ma se ama ka ko kaje ka samia e wajulidi naam وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما سقال ما جن دفوي كما أما آدم دفوي كما فوكا بتو
tuma dɔ la a bɛ insu fɔ ka sɔrɔ ka jinnu fɔ nka tuma dɔ la a bɛ jinnu fɔ ka sɔrɔ ka unsi fɔ dɔnnibagaw ye nin jateminɛ kɛ nin bɛɛ kan ko jinɛw magayara bato bolo ma jinɛw magayara ka tɛmɛ bani adama kan o de la tuma min na a bɛ bato kibaruya fɔ a y'o daminɛ jinɛw ma nka kana gɛlɛya la adamadenw kana ka gɛlɛn ni bani adama ni jinɛw ye o de la n'a bɛ kana gɛlɛya ko kɛ a b'o daminɛ adamadenw ma ma fɔ jinɛw magayara bato bonda la kosɛbɛ e m'a ye kuna sini wala kuna sini kɔfɛ jinɛw nana dɔrɔn kana kira sɔrɔ sali la dɔrɔn ka sigi k'a laminɛ k'a faamuya dɔrɔn wallahu ila qawmihim u sina ka kɛ wajilikɛla ye kana gɛlɛya bolo ma bani adama kana ka gɛlɛn ni jinɛ wala ko a ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo k'a bato o la ni nin aya sabatira o tuma na dugumakolo yɔrɔ dɔ bɛ kɛ ko silamɛkɛ b'a yɛrɛ ye yen nɔ ko e bɛ bato i bɛ dansigi dɔ k'i ka bato la ko parce que i mana bato kama o kan n t'a dɔn n'aw ye n ka kuma faamu dɛ ala ko i ka diɲɛ labɔ kun min b'i la diɲɛ na i n'a fɔ anw b'a fɔ an bɔra mali la ka na Brazzaville yan mun kama fɛn ɲini i y'a dɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛra k'i bɛ délestage kɛ yan nɔ quand tu deviens lax ici quand tu deviens lax et lâche i kɛra fugari ye paresseux n'an y'i wele k'i sigi an tɛ dɔwɛrɛ f'i ye o an bɛ mun de f'i ye an b'a fɔ i firili yɛrɛ la ou bien i ɲinɛna i na kun kɔ saa wala la an bɛ yi waju nin de parce que an b'a fɔ karisa yanni mali cɛ ka jan dɛ yanni mali cɛ ka jan e tɛ miiri ka bɔ mali la kana yan kana a kɛ tulonkɛ yan ka ɲinɛ i na kun kɔ an b'a waju nin de wa a yɛrɛ fana b'a faamu fana o cogo kelen don ala ko i danna bato de kama ni mɔgɔ y'i sigi o la k'a f'i ye ko diɲɛ yɔrɔ dɔ la k'e bɛ yen nɔ k'i ka tigɛ ka bɛn i yɛrɛ ma yen nɔ ko parce que i ma taa ala bato la o yɔrɔ la ni hakili b'i fɛ a ye tulo kuma duman de fɔ nka a ma tiɲɛ f'i ye dɛ kuma min kɔni ka di tulo la a y'o de fɔ nka tiɲɛ ma fɔ i ye dɛ n'i y'a minɛ n'a bi diyara i la a sini tɛ diya i la kana minɛ i nana bato de kama o de la dɔnnibagaw ko silamɛ i ka dugu silamɛ ɲuman ka dugu i bɛ fɛrɛ i ka bato ma yɔrɔ min na yen de i ka dugu ye i bɛ fɛrɛ i ka ala bato ma yɔrɔ min na dɛ yen de i faso ye koyi bon i b'i dankun ɲɛ sɔrɔ yen de munna hijira nana diinɛ kɔnɔ munna ala taala ye mɔgɔw jalaki badiri kɛlɛ kan minnu ko ko anw tun ye silamɛw ye ala ko mun de la fima kuntum mun y'aw ye nin safa la o moment aw dalen bɛ silamɛya la mun y'aw ye kafuru ka safa la qalu kunna mustad'afina fil ard ko anw ma se ka sira sɔrɔ de an ma se ka bato kɛ an sago la an sigiyɔrɔ la ala ko cogo di alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ne ma dugumakolo da k'a fɛrɛ e na kun e t'o sɔrɔ nin yɔrɔ in na dugumakolo yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen wala mɔgɔ bɛ hijira n'i ka diinɛ de mɔgɔ tɛ hijira ni fɛn wɛrɛ ye o tuma na an bɛ ala deli ala ka nin faamu cogo ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma n'an dankun kɔni ye bato ye komi kuranna filɛ k'a fɔ cogo min na o tuma na e bɛ fɛɛrɛ de kɛ sa bato in bɛ ɲɛ sɔrɔ i bolo yɔrɔ min na lafiya la i k'i jija i k'o de sɔrɔ kuma faamuyara نعم ما أريد منهم من رزق أكنت فنينو بلو كفوك فندينا من تبرلا نينو بلو نمشي وما أريد أن يطعمون وانا رتا نينو فكوك اندومني تدومني نينو بلو ولا نغوي ما بنياني باتو مين بنيا وانا وين نيندي ambe masawla dumini ku lammi ku fere boku ka bana frake ku bla siro la ku bla yelen ka fenka o ye bunyai ambe sali ala ye ka so ye ka hija ye ka jaka ye ka dafala la ka kala la ka kula la ka tawakkal ka la ka o ye batu te batu fen nafa nga bi ke ka batu kela de ka dogoya ira bunya be kemi aba nafa so o flate kele naam إن الله هو الرزاق الله تعالى دي سوني مساي ذو القوة المتين سنبا لا سمي من با وسكا با مغو كسي مغوري كدمما
فإن للذين ظلموا ذنوبا Akuika do kafo kungo betoni kela dala. Nyanga kata betoni kela dala. مثل ذنوب أصحابهم Iyo na betoni kela munun temena. Ofanan kungo kelen de be obitoni kela dala. Au besara choko kelen. فلا يستعجلون أو كان كروتو علما أو كان كروتو نعم فويل للذين كفروا ما سبقوا بنب فلان بنب فسرين عليه كفريات فنني بننت كي فيلي داني تيما إفيلي دام ما سما يفسرين عليه راما يا كابويا نيسي فمر ما مينتا أتا يوف سيا ما كونيسي فمر ما وده يفوري كراكتير دوله لكو كفري فننت وبنني يرفنت أكردين نعم من يومهم الذي يوعدون nga ko bonani dafalen bena dona domi lahiru talendo koroto kote an fe na ya ko kambolo sisandro ni ko kra an tay sisandro abe basi sampu ala ko ka be ke dona nyemi lahiru ta namshi سورة الطور akwambe suratu tur ambe tur sinina kulu ko fosorala Allah Ta'ala kumana Musa fait kulumina le mont Sinaï. Mafro en Égypte, le mont Sinaï. Ambo ko fosora la. مكية Ajigina Makka de ko ala kelebatiya kuma bichaya kono. وآياتها Akmat latla yoro 49 oye binani ani kononto. نزلت بعد السجدة Ajigina suratu sajada kofe. Alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة كون جينو كوفي نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا دامنا نما سبت غي مسامي ما نيسون كالجوكو سون وتفوي بواكا مسايالا أبا جوكو كي بريزيداني وتفوي تياكا فمايا أبا جوكو كي منستري أبا كنيا نوان دا جوكما أبا مليار دا جوكا كونتيلا أبا جمانا تيجا دا جوكما abe waya da juguma abe masakaya dama o masakere fana do animbe si kongola abaye abiyele ala vitende nimbe kada muga pasale ka jatete jenka nin tablo compter là est-ce que je me fais comprendre c'est pour avec comme nye documentaire de la Russia uka kasoso jugu ba do be ni no ko le dauphin noir uko je kaso jugu paula alebe etape sabanande la je kaso jugu paula alebe etape abe ko le dauphin noir abe etape sabanande la documentaire tikinga fola na kerachi mais kasoni criminel de bitray 100 bedouku 400 ans au bedouku ya no kono ni ava ko fatokando ne wa o de buku ne hanu sala o plaki de tatru ka aywa kabul sola ya bra apo maintenant ma va mu fawe 600 min mana condamné à mort ni min condamnera ko ni bisali ka ko o ka saya ni tle dama ye o ba la bo abe selulu mi kono o ba la bo o kono na o ba bla ayere sako bela o kono na duni min kada yere ale yere de ba ka ayere ba aka kuma fen kada yedro masunya kama dumuni fena temo fenga dai kasoina awa o tammi di ama temo fenga dai na ko konto fofe min tungen kono na fana kera misali la jege briselende o de betla o de betla kadam ni ay documentaire la je pour vous dire que au bebe mais est-ce qu'en réalité nous on dépasse min bika ke est-ce que wo jatewa o to jatewa parce que qu'est-ce qu'ils vont dire ni ko ni ko ni choude donc Dieu fana be ala bulu tindi
Tout ce que toi tu veux, avec la valeur du fait, ou te valeur ma fait à la boule. Parce que pour Dieu, ça ce n'est qu'un court, cela n'a qu'une courte durée. Nous t'aimons. Nous comprenons. Au-delà quoi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ka anni lafia. Nous t'avons qu'à l'enfant, alors nous faisons ces milliardaires. Voilà, il y a mara quelque ani bolo la fin. Utini ala ka relation yaraf illa man amana wa amila salihan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ikam mara fente relation ini ala te foni le mani afara na'am والطور masabaya kalituri sinina kulula wa kitabim mastur ka kale gafe la gafe munu sebanen do kata lawhul mahfuz la kana qur'ana ni tawrata ni injili la minu fle an senga nambe nyogon aywa hakilla kunune ay aya kale ni gafe min sebanen do fi raqim manshur nu sebanen do wolo kololenga ka chari adogolente abekene kan qur'ana ka sebanen damenena wolo kololende kan odala aye awa ukma do akono الرق المنشور ولو الرقيق من الجلد ولو كلولي منشور من دلم بكنكا الدولين تقولوا تعالى والبيت المعمور ما سبايا كالي سونا من الكبا اكيفالا وبي سانفا ولو لانانا ايا كالي سوينا وبافو كو بيت المعمور كو سومي نانا فين بولندو سو انت نانا فين ابدا كلا كو جيه دونغو دو ملكه بابلو ولا بنا بيت المعمور طواف ملكه كلمه شين فلا كلا فلو كلا كوتي صلى الله عليه وسلم عندنا منا مفهوم نعم والسقف المرفوع ما سبب بايا كالسام من كرة لندو نافلة نا تبوجي ماجيك $2 أتي يلي $2 أبين انتكت والبحر المسجور أبايا كالباجي بالا مين نتسمى بنا ولالا أبين مين بيبايي ننتكبا كويبلين إسانسي نغازوالي نبترولي نكوبا البحر المسجور أياك الباجيلا مين ني أبي تسمى بنا ولالا مفهوم ننتكبا كويبلين أفلني نعم جزاك الله خيرا نعم إن عذاب ربك لواقع أياك الفن جولي سيسا والطور أياجتي وكتاب مسطور من بنا سوي مانكوتين في الرق منشور وي مانكوتين أما كلولا أي كتاب يني مانكوتين وي ما فهميارا في الرق والبيت المعمور والبحر المسجور والسقف المرفوع ناني والبحر المسجور دور أيات كالفين بدور دلا والطور وكتاب مسطور في الرق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أيات كالفين بل بنا دور دلا سيسا كالليك لا كم نما ود فطفي أيات كالين بلا كو أنك دبمنا ala ye reflet ka kale jonye ko femi siga bawla de flen kale femba durula foiten sanfe no ten kuna kale la fente ala sanfe o kuma mbe fenta minun ka bo awbolo nu ka ba ko ka bo awbolo nu fan yere boyale be awbolo be kale o fenu na kangap manchena dia est-ce que Allah taala mago kumba ka kale pour ka nga dalawa hal fi dhalika qasamun li dhi hijr yali kaleli be wajibi ala ka hakilima yewa me afleka kale shien duru aya kale kumi ba mawla me ngoyima zoye mo malo balidi akap ma manja qur'ana kuno bolo tiga doron kana tayro ja alle kap ma manja jene kala mo malo balido akap ma manja qur'ana kuno bisane keme ka bo akola do dulomina akap ma manja ka ko bir ka bisane ya bilan tiga kola diffamation katangalo tiga ngalon kulukutu tiga kajibina ka dam wala corona ma chama fola de ni minena la ibisana ya biseki de bubu kola asien kele bisana ya biseki mo yadanti kan yadan ko kam pamuru bo kam ko tulo tiga fo islamaya ma chama ko kan koy ambi fana tulo tiga fo mo yadale kasinga ni ma ko me muru tulo ba tulo sisa kam muru tulo pop o torola islamaya fana bi faati
jogo be dilan ni sanction di kuma famera nda dusukun be dilan ni kuma di la kuma cayara anni ala ce tlalila parce que o mago be dusukun na o mago be danaya la o mago be famiyali la kuma cayara o de ka qur'ana tani ka signa o de ka kusube amma adamadenya jogo qur'ana yo fo ka temen ka singa sanction da ka aye nin fo yorobe awte malo anya islamaya ka pratique bela bushi ka ala ni yoro fɛn fɛn bɛ batu kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ fɛn nin ye jogo min kama a dilalawa a tiɲɛna de a tiɲɛna de a tɛ ɲa kotigi tɛ se ka bɔ a ka ko la o ka ɲa a tɛ ɲa abada ka kotigi se bɔ ko la a ka ɲa a tɛ kɛ a tiɲɛni bonyana bi jogo yɛrɛ yɛlɛnna fo karamɔgɔw yɛrɛ la bi amunu yɛrɛ ko k'an bɛ jogo defani anw yɛrɛ jogo labana ka tiɲɛ tuguni ka tɛmɛ hali an b'a fɔ ko minnu k'u jogo nkalon tɛ basi an fɛ tuguni janfa tɛ basi anw karamɔgɔw dɔw fɛ tuguni nanbara tɛ basi an karamɔgɔw dɔw fɛ tuguni walita minɛ cogo ɲuman ka plan kɛ ka walita minɛ k'i yɛrɛ yanga n'a ye nin bɛɛ jogo jugu de ye o sala wala la nin bɛɛ jogo jugu de wala jogo kungolo la ala ya kalifen durula ya kali kumi kama lamme na'am inna 'adhaba rabbika lawaqi' ko nyen kalifen durina kami fuye bani adama den ani jin jani den inna 'adhaba rabbika ko Allah taala yanga kata min fo kafri kunga lawaqi' ka be kede o de siga bawla abi kede wa inna ad-dina ما له من دافع وفلت سكابالي إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وفلت سكابالي ألا يكلمني أيكلم في الدنيا كمين فاني دس مين سكاب أولا كرمو كوكو ني سارك با أبانا من ده ألا كوكو نالو كما باكو ني سارو ده ودي آدم نني إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فلت سكابالي أبيك تشوفي يوم تمور السماء مورا أو كما قلنا نكدرو دومنا سان بنا لمغلك لمغبا أبيريري كلمغلك وتسير الجبال سيرا ولو ببوشة كبوان نولا بتوما يربا يا ببوشة كبوان نولا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين أقوم قالوا بنبه ودون سكاكونون قالوا انتك بغاي المكذب يعني من كذب الحياة بعد الممات كب بنبه سكاكونون قالوا انتك بغاي ودون أتوفوا الذين هم في خوض يلعبون من بتوبة للجيكونا وبدون قبل الخوض ودي كجين من كجين سوك جري بمانغانا الذين في خوض من بجين كاسوك جري يلعبون وبتلون قوين لنو يرقون كب نبويه من دو نمشي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا دومي نمالكو بو نيوني كتر جهنم تسمما نيوني نيلا نفنغاي مغو باني كيتتا مالكو بي نيوني كفر باني كاتتا يمي ينكتلا مالكو با ديكي يدعون إلى نار جهنم دعا من بفو هذه النار التي كنتم بها تكذبون من دفلك تسمع يا كوكو تسمع متى أو لكوكو فايت الناس سركما أبانا حكم تسمع فيه أفسحر هذا نعم أفسحر هذا يلي من فناي قرتيوا من وفن فرجيا كنو أو كو بوليتيك أمريكان دو نفناي بوليتيك أمريكان دو يوا أفسحر هذا نفناي قرتيوا أم أنتم لا تبصرون والله يتعالى دي نين بفو كافر مكا حقلي جيغا أكا كورولينا أي مين كا مؤمنو سون سوكو كومي مغو بي على سوسالا بي كوبا كا مؤمنو سون سوكو إيه كما مين كا مؤمنو سون سوكو دي وكما دي بتا سيكتلولا نعم اصلوها فاصبروا أي تني تسمعين كونو فاصبروا أي سبالي أو لا تصبروا سواء عليكم أبكي لنيا
إنما أو تجزون بسرة دمدي ما كنتم أو كبارك تعملون لنا نمشي إن أقول هو المتقين كلام فنانا عليه السلام بغو في جنات ولو فنان ونعيم يروى لكنا وبنما كنا فاكهين فاكهين ولو نمسي وصلي بما آتاهم ربهم نفني على من دو مسرا يمان الله ووقاهم ربهم عذاب الجحيم الله تعالى يكشي كبو جهيم تسمما كلوا واشربوا ما نقول وافد ما قول يعني اصلوها فاصبروا او لا تصبروا اي جني ينو اي سبلا كان سبالي دم فربا نقول كلوا اي دمني ينو واشربوا او كمي هنيئا تاري بما كنتم تعملون أو يبارا فتني من كجيه كونو كمنا أو كدنا يا دليل على كان أو كقولوا على طلعي كان أو كأدم دي قاسي سجلا أي نقاسي بفلا من سجوا كان دعاء ده أو ده إسراف لا أقوله بما كنتم تعملون نعم متكئين على سرر مصفوفة الجنة دم بنوكم مسا كلك جنكا من دالين بأرنا أو تمام بجيه كونو بي il y a des espaces ni tagara ya famille be kala kay fo merde atumana jifle pisini fle e bi ko ki farisuma katla kan isigi ambe ala la dege dan tapo naam وزوجناهم بحور عين an ya aljanna denunu furu an yu furu ni horomuso ye minun ka cenya be yele unyefe والذين آمنوا Allah ta'ala ko minun kera mu'minu ye ngoy ma ite palle man ya kunaka ala la soro ateke jogo shiti se ala man ni matema le man ya fe wala saraf ngo fen fora ala be le man ya follow de fo kasoro kana ni sarai walladina amanu akum mo ye danna danne alakan واتبعتهم ذريتهم بإيمان ushraku kademba ya kurun ko fana don le man ya sarafe olu tugunu ko le man ya sarafe ألحقنا بهم ذريتهم amunu kademba ya kunyogon la وما ألتناهم من عملهم من شيء anti foy nagasika bo ka nyuman galena foy te nagasika bo muini ka nyuman galena namshi كل امرئ بما كسب رهين akol mo kele ne ala te bala awlade kele mo kele itro madale lu ka bara de kungoro bere tamini ka bara de kungoro be kullu mri'in kana sigi ki ire marasa fi mo statti dima abada ina fo ifana tatte na maraka di be de bi ta kungoro na'am وأمددناهم بفاكهة Allah ta'ala ko ambe aljanna de ambu la yiriwa kula jidi ni jiri den kene kalite be ولحم مما يشتهون anis yani walahmin anis sugo akalite min gaduye يتنازعون فيها كأسا ako aljanna de be nyogon nyana je ube min fen abarat didi nyogon mo ba mine nyogon bolo yatanazauna o fana ni so dia doy fen mana chaya mo bolo tugo na be sigiri kelen goro ka baba ne ge boyba sa wala la mena kera ka ba penga yoe sa aussi c'est une vie mo mun ya kala ne yake kusura ulugodo mo be ala bolo e me haru muso la do fosso nyokono bala kata sie irane na penga chiga koro atise ka du abul bato na be bo faka mo do soro adilila odela wala aljanna dem fana ubo system nke yatanazauna fiha ka'sa ube penga mine nyona mafhum akorata kwa desebende me ofana de bunyana je la lagun fiha لا لغو فيها batara mate aljanna kono ولا تأثيم ite fon min meti Allah taala aljanna kono ويطوف عليهم غلمان لهم akodim sel fitinu fana be bolbol uni nyonche lahum uye o kora yu ka demunu fitini fatura كأنهم لؤلؤ مكنون akolu be tare aljanna kono iba fo ko lo fenni be yeleku nay kunya lasago isana kana bokabla وأقبل ما شاء الله أبدا ما شبه أنه نعم كأنهم لؤلؤ مكنون نعم وأقبل بعضهم على بعض
يتساءلون ko adana dew fana bu nyasi nyogo ma be nyogo nyininga bawo hakiri be jelaw dimin be bela koy bebe ni dimin batra adana dew fana be nyogo nyininga na'am قالوا groupe kelenko إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين alhamdulillah ala dangani kanye an kun be jesigi sola an kun sarane men ndonye de an kun sarane men ndonye karsa ndoni ndona ni baroke ni ndoni ndona fo karsa ya fo anye tanno addo akera doni aba fe katana nye inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin an kun sarane do jesigi sola anga demba ya chela na'am فمن الله علينا ala fona serera anka ni aljana de nga barode ووقانا عذاب السموم jenni nyangan kata ala ya an kisho mayambi إنا كنا من قبل ندعوه an kunkeranda ala de batuka kombiye ambale de wele ka kombiye إنه هو البر الرحيم ja allah taala fona sere jahinanti dongoy فذكر kira mamadu mo eka wajulike ikama hakila kunu فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ete burgalaye abada wa ite fato fanaye ke burgalaye ki ke fato ko parce ala yake cidenya ay uluma foko kira burgalaye kununde uma foko kira fato kununde fo watimna ala kira choisir kuma ko ala kelen ko feki choisir ki ke cidenya o tisa ki ke burgalaye bi o tisa ki ke fato bi akora fama anta bikahini wala majnun bi an istafaka Allah wa arsalaka fama anta bi ni'mati rabbika etisaka kenni ala kan nema nyeshine ma otisaki ka fatoi ala kan nema nyeshine ma otisaki ka gurdalla kuma famu yarawa na'am أم يقولون شاعر akodo ko gurdalla do ko fato groupe sabana ko dongili tala de do نتربص به kan ka kirama kono dro ريب المنون ko wati ka yele mali abe desen bela anga munyudro raibal manun wati edar wati kan la jarabi otumana abena desen bela fokata sesa yama natarabbasu bi قل kama mara fuye تربصوا odo ay makono ninke فإني معكم من ne المتربصين fana be makono ninka ka farao kan na kera kono ko ni ko banta de kirafte no bisam bakele ni kemenani ani ko akobe nyagala de katafi olu ko ka makono ninka dro ko kira gere kele mana boyen ka ba abana na'am أم تأمرهم أحلامهم بهذا yani shigo kande do nubo ni wala kaliwa أم هم قوم طاغون wallahi ya da de bublalawa أم يقولون تقولا wala groupe de mafoko kira de kun glaka tidenya glaka nabi mai glaka qur'ana dlawa بل لا يؤمنون ako shitede umadala de umalle maniade فليأتوا بحديث مثله olu kana ni baro fana ye min be qur'ana equivalent إن كانوا صادقين na ya soro chiyabu be koni أم خلقوا من غير yalle شيء olu be min bela o danna de kasor dabaga tulawa أم هم الخالقون wallahi olu be de daninge be da fla de do ni koni madda e ne koni te danin masay mai danna na'am أم خلقوا السماوات والأرض walla olu de sanfra olu la danu de fara olu ta fensewa بل لا ni shimake يوقنون nga dangana ya de tuyoro u dangana le de tesaka kono أم عندهم خزائن ربك walla olu be ka nyigi e ka cidenya la o kuma ala ka hina o kila olu de bolowa أم هم المسيطرون musebe olu ye ka hina ka di yanfe ka bali yanfe saytara tubu bolo ala tala ka hina kan o tubu na'am أم لهم سلم يستمعون فيه wallahi de yele yele nambu bolo nu bita ala yele de lamme ka soro kana kirangalum tigawa فليأت مستمعهم na soro mo bolo min metal kibariyat tasanfe o olu kana بسلطان olu ni مبين dalilu kana makaba
أم له البنات ولكم البنون yalla olu ya kila cogo di ka denmusow kɛ ala ni yɔrɔ ye olu yɛrɛ ta ka kɛ dencɛw ye أم تسألهم أجرا kira yalli e bɛ sara de ɲini fɛ wa فهم من مغرم مثقلون sara in de doni giriyaru ka n'u tɛ ka sɔn k'i ka cidenya tiɲɛnandiya i bɛ sara de ɲini wa a kira tɛ sara ɲini parce que nin bɛɛ fɔ kun ye ka hakili di an ma ko kungoma tuma dɔ la a b'a nege bɔ mɔgɔw la naam أم عندهم الغيب talli ko dogolen dɔɔnin b'u yɔrɔ de فهم يكتبون n'o sɛbɛnnen b'u bolo u b'u to bila ka sini ko dɔ kalama أم يريدون tari u b'a كيدا fɛ ka dabali fɛɛrɛ tigɛ kira mamadu la de فالذين a ko كفروا kafiru k'a dɔn هم المكيدون k'olu de u ka fɛɛrɛ bɛ jigin n'u yɛrɛ de ye siga si t'a la ye dama n'u b'a fɛ ka dabali de tigɛ kira kɔntoro la u ka dabali kɔlɔn sen ka a fɛɛrɛ de sinɔn a bɛ jigin n'u yɛrɛ أم لهم إله غير الله yalli batufɛn wɛrɛ b'u bolo min tɛ ala ye wa سبحان الله saniya bɛ masaba ye عما ka bɔ fɛn o fɛn n'u b'o fara a kan وإن يروا كسفا من السماء ساقطا a ko ni kafiri ye tigɛ fɛn ye ka bɔ sanfɛ hali ni ala ta ye fɛn dɔ yanga kafiri sanfɛ ko a bɛ tigɛ ka bɛɛ kan pour que a ka sɔn يقولوا kafiri kana gɛlɛn b'a fɔ سحاب ko مركوم nin ye kabasen de yɛlɛyɛlɛnen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye an kɔnɔ ko mugu don nka a b'olu bolo kolo kari de ni mɔgɔ dusukun fiyɛna kaban e tɛ foyi fɔ a ye tuguni a bɛ min faamu tɛ foyi fɔ a ye o la ala ko a kafiri karitew bɛ yen hali ni ɲagankata dulonna sanfɛ olu tɛ siran tuguni olu bɛ fɛn wɛrɛ fɔ o la o la ala ko k'ale bɛ se ka dɔw lasiran nka u b'u tɔw jidi de kafiriya kɔnɔ naam وإن فذرهم حتى a ko يلاقوا ko te kafiri ninnu te fu bɛ taa bɛn ɲɔgɔnya kɛ يومهم الذي don na فيه يصعقون don min ni ala n'u bɛna kirin يوم لا يغني عنهم don do a ma kuma ma ban يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا don min do u ka fɛɛrɛ si tɛ se fɛɛrɛ si t'u bɔ ala tala bolo dabali si t'u bɔ ala bolo foyi t'u se k'u bɔ ala tala bolo don min na o don ko don ولا هم ينصرون wa dɛmɛbaga yɛrɛ fana t'u la u yɛrɛ tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ bɔ ala bolo fɛɛrɛ tɛ bɔ kɔ kan ka na fana وإن للذين ظلموا عذابا a ko ɲagankata bɛ tiɲɛnikɛla ye tiɲɛni ko dan ye filanikafɛya ye ɲagankata b'a ye دون ذلك min yɛrɛ tɛ nin ye koyi ولكن أكثرهم لا nka يعلمون mɔgɔ fanba t'a dɔn degun dɔ bɛ kafiri ka diɲɛ kɔnɔ a n'a ka miliyari degun dɔ bɛ kafiri ka diɲɛ kɔnɔ a n'a ka faamaya a n'a ka jamatigiya nka mɔgɔ fanba t'o dɔn n'o fɔra o bɛ bonya mɔgɔ fanba hakili ma nka an bɛ exemple kelen d'aw ma dɔrɔn ni aw delila k'a ye nin diɲɛsigi so in na kafiri miliyardɛri k'a delila k'a yɛrɛ faga ka ban o tuma i b'a dɔn k'a fɔ kuma min fɔra tiɲɛ don n t'a dɔn n'a ye kuma in faamu n'a kɛra fantan ye i n'a fɔ ko fantanya don nka i bɛ kafiri ye miliyari a n'a ka miliyari aw bɛ satu seyi ko fitinin dɔrɔn a bɛ taa juru bila a yɛrɛ kan na k'a ye parce que degun dɔ de bɛ kafiri ka dans son intérieur ni ala ye anw silamɛw kisi o ma o ye degun jumɛn ye bilayɔrɔ tɛ e ka ko la ko mana na f'i ka coupable de solution si t'a bolo ou ça passe ou ça casse. Au moment où nous, en tant que croyants, croyance est support de c'est un support pour nous. Comme on attaque à mon boulot dans Kababe Mungé, il se débarrasse. Et puis, il a la stabilité. Avec la stabilité sur l'autre. Il va comme on a sama. Quel est mon fokabakon anga ninto ya famda roke problem dala anga ka etenye lene anga ningi ala mane ya fara ni yo foka ba ni bisinga lafia wa man yu'min billah yahdi qalbahu o lafia te kafiri bulu wala Allah taala ko nyanga kata be kafiri kan ko nga mo famba ta donde na'am واصبر لحكم ربك eka sabali imarika kiriye fa innaka bi a'yunina ibenne ala yene de ka protection koro ibenne de ka protection ga kolosil a'yunina hifdina tahta hifdina
ere de benne ka dem kolosli jukoro na'am وسبح بحمد ka subhana ربك fokeni i marika tanuni حين تقوم wati ni willa sukono wati ومن الليل sukono nanana فسبحه ika ala subhana fo وإدبار النجوم dolo kodo wati dolo bebbi wati no e fajiri sali wati ika ala subhana fo namshi سورة النجم koni ye dolo ko fosora e dolo be mujmalan abbe fala yonga walla dolo krakrale minun de ka shetane bonna be nola fi ba jigito cha otmana olu ko fosora ni مكية ko jigina maka ko ala kelibanti apma be chaya kono وآياتها apmatlat la yoro 62 o ye biworo ani fly namshi نزلت بعد الإخلاص ajigina قل هو الله أحد كفه يمك سورة جرجرتي جينا قل هو الله أحد كفه نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا دامنا على الطغى فربا هنا تجي هنا كركرين تجي والنجم إذا هوى ما سبق يا كل الدولة نابت تجي كبي فبلا جلهم بايه كنو unafoko toko tigi do bangara wala toko tigi do sara kila mahamadu no jaya kote ko dolo abe tigi kabin fenga ude no fe shetana ude no fe naam ما ضل صاحبكم وما غوى akonyen kalinin dolo kala gele na albebe niye ninin kena nin tedu masila yen kamera la kapma min fo awe pour ka dala ma dalla sahibukum aw tunyoke aw balmake no ekra mahamadu kwa mafilide وما غوى أما يغمي فما أما فلي أما يغمي نعم وما ينطق عن الهوى أتكمنا ندوي أبدا ألا يكلك أبما مفايو وكما كوي كلي فما فنفانيا أكجياني كوي سواباي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أكبما كلمو كلابي دواداكونا داتافو إن هو إلا أكرا عن طريق القرآن وعن طريق الأحاديث الصحيحة كرك مفهوم في عدناتك نعم علمه شديد القوى الله سبحانه وتعالى كما من دون ملكة كل جلم بلو من كل قجلة تيجي كل جلة فوقني مية تيجا مكانا بيا كدو دودا مين ما فاي بيا كدو بوالا مين تلاكا فاي wala min bani ala cew fanay malike sementile motese be tabiya kon mafhum ha dana mo do seme bala na'am ذو مرة فاستوى akos fanga kolo gelen dungedo no sayyidina jibril fastawa adakena kira muhammadu ye وهو بالأفق الأعلى kasoro malika imbe nyesin fandela nyesin fan korotale ثم دنا فتدلى okofa gerela kira muhammadullah aya adukira misani duguje فكان قاب قوسين أو أدنى asuryana kirala ina fo fleshi flikala akunna pundoin ibado fleshi nale be flikala min be fleshi keka klefti ibi jiri de kuruta saha walala kasoro ka juru keka akunna kun siri nyogona okuma jiri kunni akun o flani nyogocha ko kani sayyidina jibril chekarate ka to aka alhalayala parce que kira yere do nyini jibril fe aba fe ka yeno de jibril be na chide na bina adama de sawrati na kira ya kana aka ye ala fana ye o ve exaucer ko nyini ni ko sabati kira ye kuma sayyidina jibril bora ye kena ka tan no gara ferai ka gera ala ina fo yani qawsu akundo ina akundo fleshi ni ba akerun tan no yiri de do abe kolita kuma jurube ke ka yansri ka to ke ka yansri of kuni le début on nyon che ko kirani sayyidina jibril kirati na'am qaba bi ma'na miqdar qaba qurud miqdar mesure na'am فأوحى إلى عبده ما أوحى ay fen lakale kira muhammadu ye ala min lakale ale min wahyi dama ale fara wahyi di kiram na'am
ما كذب الفؤاد ما رأى أكو كلا تسكما يلا أما فنجلو تيجا يمينه أفتمارونه على ما يرى يعني ما بسيط كلا محمد صلى جبريل كل لوان كفوا لا وتسيق أصوب سعيا يدي ولقد رآه نزلة أخرى غير خير كفوا أكلا لك سيدنا جبريل قل له لا كلنا تغني مني تكلين عند سدرة المنتهى وكانت ليلة الأسراء وليلة المعراج سنفيلن دو سدرة المنتهى دام فم بك دانيو انتم سون ايا ينفنا عندها جنة المأوى أكو جنة المأوى بسدرة المنتهى يرد الله إذ يغشى السدرة ما يغشى أبي جبريل الوقت منا فم بدنا كنا تمرسون دتو فم يتمرسون دتو كمن النور الله فم يتمرسون دتو كمن كبكو تشامنا نعم ما زاغ البصر وما طغى كرايا كونتينا كميشن في أنيما جنگه كبوا كايرولا جسكون يرما كلكو لقد رأى من آيات ربه الكبرى أكو نسوفيلن دون نسوفتama دون كرايا على كبكو تشاما يده نغا على يرته mani kuma inde bo o galoti ya qissa banayandi ala ko ay kabako de ye nga ala yerete de laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ko ay kabako bawcha mandi na'am أفرأيتم اللات والعزى الله تعالى ko ay kibar ya la tabuli bayn min yatosro ka je kuna kumine ay kibar de munde dunde wal uzza buli bayn sanjumando ومناة الثالثة الأخرى أني مناة الطاغية نبولي بس سبب من توي كولون تلبيني كياغاني بابا من أين كبر فين جمع وندو منو وندو أزيست منا وتوفرا بس القرآن منا كفو والذين وما أو بفمن وله أو بفمن باتو أو بفمن وله أو بفمن باتو غا أوبناتا Kureshi famba ma somi uka boli nunuma. Ndado na yekuma nfamu. Kurana be kumala boli nunga ngaba fa au be femunu. Au be ka femunu. Afamba ma somi hasa kwa kambe nboli nunuma. Ushobe na donjuma sani aya jigini. Bon donc abe nina be kambe nundema. Donc ya don la mort de betengwe ishara hakilima de ishara fam ka ko yel ke katta masira ke hakilima ba fam ni mo hakil ka don ibe ko bla bala wala qur'ana yo de kaya la takuni boli donne aya tatoma akon kibar la tala ani uzza ani manat taghiya الثالثة الأخرى من بولي بس سبا من دانفر لندو كبطوما نعم ألكم الذكر وله الأنثى يلي شو دي أوتاي وبيب أوما مشو بدم بكتر على الله نعم تلك إذا قسمة ضيزى أقول له سبتنا أطلالي ويجنجلي أطلالي يدي نعم يا كاتلا أكنت أيوة أطلا ككينلا ما أوي دين سمع الله لا قاتلا لك على كدين بك مسي لاتا وهي إله مسماني عزة وهي عزيز مسماني مناتا وهي منان مسماني مفهوم؟ نعم إن هي إلا أسماء سميتموها الله تعالى قل منون تفل فطور أو يرى التغم منون دا أو يرى كالتغم دالون سميتموها أنتم وآباؤكم أو يرى أو كبان بغا قرودين التغم منون دلادرو جيركرو فرقرو بغموني كالتغم كالتغم داما ما أنزل الله بها من سلطان الله تعالى ما دليل السجن ننون كبتلا إن يتبعون إلا الظن وتفلنا في الفجر وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله تعالى كنا نانا كبا وكمنا لاتا برات جالة توني كنا نانا مناتا كتوين سرا جيلين يرالا هبال كتوين سرا جيلين يرالا عزا كتوين
ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى يلي أبي أرمدين كنا كفوا إيمانا نتامن سيجي لا تيبو صلاة ما لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نتلانغولون تبي أوندي نيتين أوندي نيتينو وكاسين كي سيرو لاتين أوتي على كويدي نتلانغولون تبي ليس للإنسان ما تمنى أرمدين تفوي سرقايا نتاتي فكاوليكي جواكا نتاين دي نوفي ساوى الله إمين نتا إبو سرى سببوتك فلله الآخرة أقول لها إن على بلوفندي جير فنانتادو وكم من ملك في السماوات أقول ملك جولي ملك بجولي بسان كوننا لا تغني شفاعتهم شيئا أدوكلم بتسكا سنة دوني غني على يورو ندا جون كاتبري الله تسي واكا سنة دونتي نفاك إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالله تعالى منجي على تواكا سنة دون كاكي على جيلين كوفي ملكما أكا سنة دونتي أوتيكيه oba soro fana Allah taala jenen do atigi fana ma ba fe ka atigi makoto aka kolongolo mi asoro ni wala hakke teflan ka fa junubite ala prelendo ko yafa abe soro ka jem malike ba adeli otigi ka kola na'am innal ladhina la yu'minuna bil akhirah akum mu'minun dalen tesaka kunu anillaha kola لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى قلوا ده ملكو دمبر كترى الله تعالى كدم مسيما وما لهم به من علم دنيا شتو بلو دنت على بلو كما مسا أم مسمما إن يتبعون إلا الظن وبو نيدو ده نوفي ونوكا جيجو ده نوفي وإن الظن لا يغني من الحق شيئا nga jigi tisaka jojoro shila tiɲɛ kibaruyala ni ko nana tiɲɛ kunda n y'a jigi jɔyɔrɔ si tɛ ma fɔ ne y'a jigi tan o jɔyɔrɔ si tɛ tiɲɛ yɔrɔ la naam فأعرض عمن تولى عن ذكرنا Muhammadu e kana tan perdi k'i ka wagati ban mɔgɔ min y'a kɔ don Ala ko ma mɔgɔ min ko k'a t'a la kana tan perdi o la أعرض عنه إكي كدو فرما ولم يرد إلا الحياة الدنيا ألتكي كنين فين يجين أنا ما يدرون دي وكمانا نمو من غنين فين كلا جين ما يدرون يه اتزقو تغلا مو كونفين كي تشوشي ألت فين فلات تغنيون فين جين الله رأينا تزقى تغنيون فين ذلك مبلغهم من العلم ألك الدنيا في منا جمع أبب بنم بجين الحلاو ديما ibe mogo soro a je ko famia bala de ni na jera commerce ma atata to ifede halaka dorome kele ina mana je ko kuma itisika bosra sife je kibara la kitita sobrengo ngai ba nyininga ay hal surati fatiha tisika kala Allah kuma don so doka dema akunde ako mogo be mogo la woni bagande kele ni je to ya be bala aka je kibara ya wala ngato fo kala makala harakula جيت يا ببات إلى مولا كد يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولك الدنيا بدنا بجينا كقولما وهم عن الآخرة هم غافلون قالوا ينالون الله ركوا فأعرض عنه على كوكرك كودن تجمعهم ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أكدني كود على فل أتفل تفجينا كبريا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الله تعالى ده بمقدم من في الليل وكبالك السرما وهو أعلم بمن اهتدى أبي مقدم لنا على كان نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض فمن بسان في على تدو وصنو بانتالا من بدوما على تدو وصنو بانتالا من ملكياتي نيه wajibi marade ibaka marako ni soni bantala nga ninti nafa mimbi nafa ikaso alaka jonya ma ode bi nafa ngani ma so alaka jonya ma ibito alaka jonya kono kasorite nafa so mafo
نيبا كجنيا كوني تباكونو نعم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا على بس مكوينا كابتو أيرك الملوكا كونيا لبتان جومان كلا سراكا جومانا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كسرو كان جومان كلا فرسرا جومانا على كان جومان كلا الذين يجتنبون كبائر الإثم أكمل جومان كلا منو يا على سوسو كوك تجوب بل كبائر الاسم كبائر يدك بغالي بجنوبي فون فين فوبي ولا كبائر أكتر ناب متر مشيف لا فيه دربي هكذا تولا بغالي كلا جنوبي فون فين فوق كتاب ما لبانيا كتاب ما مناسب جنوبي فون فين على سوسو فون فين على فوق كتاب لبان مناسب ما وهي كبائر كبائر بل بينو إنا فو فلان كفويا إنا فو دانغا دينيا إنا فو نغالون شريعة أفرول مكو أكبر الكبائر كلا صلى الله عليه وسلم أبي بكر تكا حديث لا دون دولا أبي الصحابة وتلا أكو ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاث أكو يلم تاو كبار يا جنوبي باو فنكا جنوبي باو فن باو كفن با فن بولي نيغوني تاو كبار يا جنوبي تا جنوبي كفن تاو كبار يا لا نانو دو سباكونو أكو سبب عليه السلام أكو أكبر الكبائر أكو الإشراك بالله نقول ما جنوبي تفلان كفيا كفاتين جنوبي أتا سامف جنوبي دبا يا كل ما جنوبي فان شراب فلان كفيا دوما malgré au de Charlie Anchela malgré amour de partager là malgré ambiance sur télévision à quatre flan kafia de publicité que malgré ambiance sur radio la kaflan kafia de publicité que malgré ambiance situé nous sur kaflan kafia pour me junubi bekodando al-ishrak billah aflana wa uquq al-walidain bangaba flat danga denya ibe dosro oba danga denya ke etape fla amago tef bangaba ka dumingola amago ta ka mingola amago ta ka furakella amago ta ka yelengam fengola amago ta ka kenela bangaba yere tisika le bali foila ina fo bangaba tisika ya mari foila nani dina ko nana ene te bom fako keben fako neta bom be makeko rotu eti fako danga de eti fako do dunya e be hakir to fen worola ibanga bawye do be surano de do be surani nyuma ya de banga bagay ala kan kisi danga de nyama mafhum qur'an ibanga baga ko foyoro abe ala ni ro intiga baba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala ngani banga bana na qabi doini ala tekana tuako ngaw benata ikap mun fay wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa e ko ni kap mun fay ngai kana do ala ga silala pasko damandi eni ale shila banga ba be labato ni nyuma nyati ala kan ga do doni o ya danga denya e junubi baw ka junubi ba flanay asabana nanina qawlu zur mo min tammalu yangaluna ni yako juwede ngalon be tike chola kala mo wera bu sigi te kasinga senin dlankoro te katiatri dla don baga bato ya fata Egypte kala mo bato ya ketan ngalon kazibina kalon jatilantan iba nyini kon feita ye iba nyini tled feita ye qawlu zur واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به عبد الله بن مسعود قال السرنان قالوني كسر فضلنا ضفر عليك السرن كان قالوني فضلنا علينا ناصر الله تعالى قالون دو فلان كفيا نقول آية فلان كفيا بأكونا فلان كفيا بأكونا قالون بو فلاني كون ندو قال السرنان قالوني ده mogo beso ngalon tiga ma beso ko bema mogo karamo yu siri malira kumba ni nyeba nyana ko bafru to ka buli kuna gritira ko to ko lo yere kaba ko donne yalla am jul kelente bulambela wa be fenge
mi reta ka bolo yere bora ko bolitane bolo min be kiriti parce que ne kele te politique ne ne yon kundo ngoro nyen kundo ngalon koro ne kele te politique bo ka bolo shira ka kule karamogo fe wala dajjal yere ko ko ngalon tige laba masih dajjal inde aton yere de ko ngalon tige laba ala kan kisi ngaloma ngalo mo nin ka fenta kuma mase mo bama kana so kuma kabbo da kono mo nyama kata sega kata ngalo ay hay ngalo mana teme mo nen fe bi yere kolosi kuma masi yere kan ngalo tige ngalo teme mo nen fe juma idale me mo do lo ko kuma do fiye e fanaka alla kala kata ke ngalo la ala kan kisi ngalo ma kira ko ala wa qawlu zur ko ngalo kuma fo baga wa shahadatu zur anin galon sharia baga nin fula be ñoo soro karamo nu ka dala minewla karamo mana fo ko misi fimando dala mine ba fo mon ne man fo ya fo ne del kan fo ay del ka fo ko sebe adala minew na karamo galon tigala ay Allah be jahannama tasma be aw do ñoro be angan chodo galuna jeni yere be soro ñarte seni bema kuma famu yara abe jemi no fe wallahi abe soro ka soro amaseni bema abe soro ka soro amaseni bema ala kanga dina fam chumina wala kabaira uye bagabagali be femina fa be kuntigba o ni sabai nani sabakono fulani ka foya danga denya ngalon foli ani ngalon la joli ala kan kisama o ko fe sa famo fe ni bagabagali ba no fe Shuyani kabariye, jenaya kabariye, chamfaye kabariye, nambara kabariye, balansitiga kabariye, borni changer kabariye, ainsi de suite. Riba, ukaju, kabarira la bilbil pok tigba, riba bala. Ambe na fulu bara de la aw chogodon. Riba bala. Umana do fe dawo dafe, ika hereta la yap mama se la haram. Minumba kuma man dlana ka fo awye, kurashu fana no foko. Domina riba aya jigina kuroshu ko me ko aunka amba e comme commerce doro e ga warje bi bolo e ba commerce kema mine e be tan fara ka doro kana mbe kanga warje la jago zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba ko sami fere de do ala ya jabi jumana wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ko sami semana do awu nyoko ten sonoma e kitabu insan wa kelen afere wa kelen keme duru ne sono ma o sani fere na kitabu ne ba woni onte ngai kana keme duru do ka doro me tanda kan teso ne tanda kui wala na ye misali ya da nyoko ngane teso ne be ko ninka ke ninka na faman jaa maw'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات ربا تتغني يروشي نية لنا كتر سانغولو ما ينين بلا دوما فني ما شيشرو دي للسيت الربا تو كما illicite c'est pas pire afamera Otabu alanda hukma nunya kabairawi anga tapur kanga ni surain dafa wal fawahish illa lamam munum be roma janya kabo junubi bawla ube roma janya kabo ko chejugula hukma ambe sunyali foya ka pasaka ka ben chejugu ko chejugudo ambe jenya foya ko chejugudo ambe jamfa foya ko chejugudo ambe nambara foya ko chejugudo ambe mama korofo foya no ko chejugudo ambe namimaya foya no ko chejugudo katama mo flani nyol chek ni chele ko chejugudo zul wajhaini ko chejugudo o na fawahish oni danta ulablen ok mana fora iba tasaflan ko fayala sakka jigi hakli mana fen soro juguma na be bakono illa lamama fana kera jinubi misenu yi jinubi fegamanu ala kan kisama o adama de ayre joro mimbe mogola jombe se ka jinubi misenu do misali afo anyi e fendo laje nga kana de matemende nyete boala dugureke e foto e kabairai
photo e kabayrai bagabali babbe photo no fe photo tay kabayrai bagabali baba no fe naam donba ko photo bi ko ammati bihil balwa ko silamare la jarabelani photo ka tak ankara mo la ka jigi note hal bitte ay kan nasu sarihun ni fengo la je ingimbe kumude photo te la mammi naam photo ko ni photo de naam musique la me kabayra surtout aywa ni kolon kuma be fo akono kira ko musique tigi musique la me na ba e ka nyan kata otika jana dombali ani tasma don fana ta kelenye nga benye fenge kalamande be yele ka suri tloko o la bagabagali be fengo fengo fo e kabayra aw man la mama aw ma seka la mama junu misani sidon ina fo neni طيب abiseka ke la mama ye si c'est pas grossier misali yala baro biseka ja mo bolo sali be wele kamme o sali kele metla ka jo baro jari i bolo ina na de nga awa araka kele flasalla nunu ye ala sosoye nga nunu tumadola ni ika ewa nyumon chara ala yereba nunu makoto eye kuma lamamu ye fenye imado wali hakela imado ala fanaka ala ay idona ka hakela de nga imado aka yere nintaya hake. Tu n'as pas touché la souveraineté de Dieu et tu t'es pas accaparé de la part de imam waka hake fanache ma lamamu be ye o yoro ndela abine ala kelende che akonu bine ala kelende che ga flaminga faya junubi te lamamu be surani naam inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah ta'ala ka hina de yirwalen do nin tigala magoye kabayri tilla fawahishiti nofe ala ka haketi nofe flan ka fa niveau la wala haketi nofe nga Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru do be no imo bebo asraf 100% ga mata se flan ka fa niveau ma naam huwa a'lamu bikum Allah ta'ala de be awdo إذ أنشأكم من الأرض تمنام من المسابة أو سيسي دقما قلوكا على باو دونكي وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم على باو دوت تمنام من أو جينو لما دو بانجبا مسلمان دي سوكونو أجنة الجنين دي منا فورمولي ناكم ويا بما دفافلو أو بقول الله لا ينفعنا على باو كلامي فلا تزكوا أنفسكم ما شكا في بير لجيا على يقرأ هو أعلم بمن اتقى على يبقى على يسرى يبقى حقيقة دون أفرأيت الذي تولى نكبر يا كفر كلا وليد بن مغيرة نايا قدو على كمكا قدو يعني سكا كمكا قدو كرما مرقا يا مرما نكبر يا دي برودو تمناني كفر كي وريتي وأعطى قليلا وأكدا وليد بن مغيرة الله تعالى يا قرين شيء كما قرآن قرآن كلما أضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا مفوين ذرني ومن خلقت وحيدا نتوي أني تشين نكلم هذا وانكلم باكو كوبا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا قفصا على المنفوع كقولا كو إنه فكر قال يا سيكا ميركلا كان مننا وقدر كمان بلاسي ما أستلم كدر كمان بلاسي وقدر فقتل قال دنگرا كيف قدر سقدي على بنغلو يقدر تام وكمان كورا جماني Allah subhanahu wa ta'ala ko walidi resigira na ko chendo abafoko nini mfombe ke chukudi chendo de wala alere ni kafirika do baroke
a ko ma ko ale ye min faamu